गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो कुंकोळी ब्लॉकाचो अध्यक्ष म्हणून आमी गाब्रियल फर्नांडीस जो एक्स सरपंच पारोडा हाका आमी अपॉइंट करतात. तशेंच 8 वायस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर आणि 34 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स, 36 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स अशी ही कमिटी आसा. एक बरें दिसता की कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ही दिसान दीस स्ट्रॉंग जायत आसा आनी आमकां मातूय दुबाव ना की ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी खंयच्याच परिस्थितीन 6 ते 7 हजारा कमी हातून आमी 6 ते 7 हजारा वयर मार्जीन धरून आमी जिखतले. आवर लीड विल नॉट बी लेस दॅन 6 to 7,000 इतली आमकां खात्री आसा. कारण आमची जी टीम आहा, जी आमची ब्लॉक कमिटी आसा, ही सगळे लोकल लिडरांची आसात. युरी बरोबर ताचो बापूय कुंकळचो आदलो मंत्री आमदार योरी आलेमाओ आशिल्लो. I am happy to say that I think there are less fluctuations beginning in Cuncolim. This work has already started. The then Power Minister, Honorable Pandurang Madkekar, was on record that not a single proposal was received by the local MLA. Apart from this, one major issue that we took up was the state highway SH8 denotification and our heritage village in Chandon. There are serious illegalities happening in the village of Paroda due to nexus of land mafia and local representatives. Large scale development of plots in paddy fields is taking shape and huge influx of migrants is happening. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.